Mr. Jangwanovich, mwenyekiti wa wasemaji nkuko wiyita is hari umuntu waba wamboneye ngaboro beni acaracara, but my answer is wamerara wamerara hao, wamerara wamerara hao, wamerara wamerara hao, wamerara na vitenge vyao, wamerara wamerara hao, wamerara munzove hao. Bazanye amapaki menshi y'imigati. Azamu yari yababwiye ko ngiri waheje zo gufatisha, bayirumanze icyo ntaramenya ni kimwe, yamanutse yaheze mu mihogo. Actually nari narabuze igituma ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibyegeranyo impajyamwe tuba n'umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo muraba agaciro kuri twe. Wowe wakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi, nawe utarakora subscribe kora subscribe kuri kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Munyemerere tugaruke ku rubanza. Uru rubanza rwasomewe mu ruhame ku munsi w'ejo tariki ya 26 z'ukwezi kwa 8 2025 ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruherereye ahangaha i Nyamirambo. Ahangaha hasomwe urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ry'abantu 28 harimo abaofisi mu ngabo z'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS ndetse n'abasivile. Bose bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Abari barimo harimo umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS yitwa Hilary Sengabo ndetse n'uwitwa Oliver Mukantabana nawe ukorera muri uru rwego. Abasirikare batatu barimo Captain Penina Umutoni ndetse na Captain Penina Umulonge na Majoro Vincent Muligande. Abasivile nabo barimo umunyamakuru Ndayishimiye Rigani uzwi nka Rugaju ndetse na Ishimwe Richard uzwi ku izina ry'Umutasi Mucyo Anta uzwi ku izina rya Biganiro cyangwa se mu ndayisi n'andi mazina agiye atandukanye. Ndetse uyu Mucyo Anta wahoze ari umunyamakuru kuri Radio and TV ndetse n'umuvugizi w'abafana ba ekipe ya APRFC yitwa Mugisha Frank uzwi ku izina rya Jangwani. Nyuma y'uko urubanza rusomwe, urukiko rw'ibanze rwa gisirikare rwategetse ko abasivile bahita barekurwa ndetse n'ababarizwa muri RCS bakarekurwa, mu gihe abasirikare batatu urukiko rwategetse ko bo bahita bafungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe urubanza rukomeje kuburanishwa. Muri abasirikare urukiko rwategetse ko bafungwa by'agateganyo harimo Captain Penina Umutoni, Captain Penina Umurongi ndetse na Majoro Vincent Muligande, mu gihe abandi basivile barimo Ndayishimiye Rigani, barimo Ishimwe Richard cyangwa se Mucyo Anta ndetse na Jangwani bo bahise bari kurwa igitaraganya. Bakimara kugera hanze yitwa Mugisha Frank cyangwa se Jangwani. Munyemerere ngaruke kuri uyu mugabo, dore ko uyu Jangwani ni umuvugizi w'abafana ba ekipe ya APR Football Club. Munyemerere mbihuze n'intera y'abahizi. Ubwo ekipe ya APR Football Club yakinaga irushanwa yitwa intera y'abahizi, ndetse iri rushanwa ekipe ya APR ikarangiza ku mwanya wa nyuma idatsinze umukino n'umwe, dore ko abafana bari bakeya ku kibuga. Uwo mwageragezaga kuganira yakubwiraga ko rwose ibintu APR yakoze, dore ko ibi babitwereraga ekipe ya APR, kandi APR yagiye igaragaza ko nta ruhare yabigizemo kugira ngo abangaba bafungwe, ahubwo ko byakozwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, ko ekipe nka APR n'ahantu ihuriye nabo, dore ko yatangaje ko ubutabera buzatangwa kuri bo. Ariko abafana ntago babyumvaga gutyo, ahubwo uko bukeye n'uko bwije bagendaga bagaragaza badahwema ko mu by'ukuri mwifungwa ry'aba bantu, by'umwihariko bagaruka ku muvugizi w'abafana babo yitwa Jangwani cyangwa se Mugisha Frank, bakavuga ko ekipe ya APR ngo yabi bifitemo akaboko kadasanzwe mu ntera y'abahizi. Iri ni irushanwa ryateguwe na ekipe ya APR ryari ririmo APR, Polisi, AS Kigali ndetse na Azam muri Tanzania. Ahangaha byasabye ko bitabaza uzwi ku izina rya Super Manager kugira ngo akore mobilisation y'abafana, ariko n'ubundi abafana bakaza ari bakeya, dore ko bavugaga ko kuba Jangwani adahari ibyo ngibyo bigaragara nk'icyo kuri bo. Yitwa Wasiri, uyu nguyu Wasiri ni umuvugizi w'abafana ba ekipe ya Rayon Sport, yavuze ko abangamiwe ni nyuma y'uko Jangwani arekuwe. Wasiri yatangaje amagambo akomeye cyane, avuga ko
batishimiye kuba Jangwani arekuwe ngo cyane ngo ko ikibuga cy'itangazamakuru ngo cyangwa se cyo kuvugira amakipe ngo yarasa nk'akirimo wenyine, dore ko bagiye badahwema kugaragaza ko uyu witwa super manager adafite ubuhanga nk'ubwa Jangwani cyangwa se adafite amakuru ahagije kuri ruhago nyarwanda, dore ko Jangwani akimara kurekurwa abantu bamwishimiye ari benshi, bamwe baratangira gutebya bati ese Jangwani araguma muri ekipe ya APR Football Club nk'umuvugizi cyangwa se Jangwani agomba guhita yerekeza muri 11 b'abazungu, ni ukuvuga ngo ni ya yindi yo mu nzoze yitwa Rayon Sport cyangwa se Gikundiro. Abantu benshi baragenda babigarukaho bakibaza ku kazoza cyangwa se ku hazaza uyu nguyu Jangwani muri ekipe ya AP, hanyuma yuko afunzwe n'ubundi azira ibintu bifite aho bihuriye n'ikipe ya AP. Abantu benshi bakabigarukaho bakavuga ko Gombane ya Gol cyangwa se Rayon Sport nkuko uyu Jangwani ajya yita ngo agomba guhita ajya kwivugira akaba umwongereza kuri Wasiri. Ayo ni amagambo akomeye cyane abantu batandukanye bakomeje kugenda batangaza, ese koko Jangwani arerekeza muri ekipe ya Rayon Sport? Reka tubitega amaso. Ndabashimiye cyane.